Jesu svi spojeni? Gdje hoćeš? Nema smisla. Dobro, jesu svi spojeni? Svi čuju? Dobro. Svi su tu. Svi su. Ok, može. Može. Dobar dan želim svima. Počet ćemo, malo smo koju minutu zakasnili dok nam se sve lokacije spoje. Znači, nalazimo se na prvoj vizionarskoj radionici u projektu Inspiring Science Education. Sa svima vama sam imala već ranije kontakt s vašim ravnateljima, ravnateljicama. Ovaj skup, ne znam koliko ste imali inače iskustva sudjelovati na videokonferencijskom skupu, samo ću zamoliti da se mutaju sve lokacije. Hvala. Dobro, biće toga danas malo češće. To nam je, evo sad odmah na početku da kažem, sekundarni cilj, znači našeg susreta. Mi imamo na ovom skupu nekoliko škola iz drugog jednog projekta u kojem je videokonferenciranje svakodnevna pojava u redovnom radu, tako da će im i ovo biti jedno dobro iskustvo u pravilima videokonferenciranja. Ko su nam sudionici današnje radionice? Znači, to su učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola, predstavnici znanstveno-istraživačkih institucija, predstavnici Carneta i naši gosti iz Agencije za odgoj i obrazovanje koji nisu obvezni na ovoj radionici, ali evo ovom im prilikom zahvaljujem. To je njima fakultativna aktivnost bila, oni imaju svoju drugu obveznu radionicu, ali su se evo ipak u velikom broju odazvali i tu su s nama. Pa ćemo sada obići sve lokacije da vidimo čujemo li se, vidimo se. Prvo pozdravljam kolegice i kolege iz osnovne škole Šećerana koji su na lokaciji u Šećerani. Možemo ih vidjeti, Hrvoje. Čujemo vas, ali ne vidimo. Dobro, mi vas čujemo, dobro. Je li nam tu Šećerana? Vidimo vas, dobro. Vi nas dobro čujete i vidite? Super, na toj lokaciji su nam učitelji i nastavnici, znači osnovne škole Šećerana, osnovne škole Vladimir Nazor iz Čepina, druga gimnazija Osijek, treća gimnazija Osijek i kolegica iz Carneta, Ana. Na drugoj lokaciji u Požegi nalazi nam se nastavnici iz Požega. Čujemo li se, vidimo? Lijep pozdrav iz Požege, čujemo vas i vidimo. Hvala. Odlično, hvala vam. Požega nam je ovaj tu ekran ili u sredini, ok. Dobro, hvala lijepa Požega. Treća lokacija je Zagreb. Znači u Zagrebu se nalaze učitelji iz osnovne škole Pantovčak, 9. gimnazije Zagreb, 15. gimnazije Zagreb, predstavnici znanstveno-istraživačkih institucija, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, kolegica Draženka Kovačević i Igor Rukljač i predstavnici Carneta. Mislim da se svi čujemo, evo možemo svi poslati, mi nemamo sad uključen ambijentalni mikrofon, ali evo možemo mahnuti svim lokacijama. Pozdrav iz Zagreba. Četvrta lokacija nam je Jastrebarsko, kolegice i kolege iz osnovne škole Ljubo Babić. Čujemo se. Čujemo se, vidimo, pozdrav iz Jastrebarskog. Pozdrav svima vama, lijepo ste se ohodili. Hvala. Pozdrav, hvala vama.
Uključujemo našu najaktivniju školu u videokonferenciranju, već pravog šampiona, Mali Lošinj, osnovna škola Marija Martinovića, Mali Lošinj. Dobar dan, pozdrav, čujemo vas. Vi čujete nas? Čujemo i malo, ne znam ako mikrofon je ili što je to. Ne, to je okej, dobro Hrvoje. Dobro, pozdrav Lošinju. Znači idemo na 6. lokaciju u Šibenik. Kolegice i kolege iz osnovne škole Brodarica nalaze nam se u Šibeniku. Pozdrav. Lijep pozdrav. Čujemo i ravnatelja. Pozdrav gospodinu Božikovu. Tako je, čujemo i mašemo vam. Imat ćemo puno prilika u sljedećem bloku. Sa svih lokacija ćemo imati javljanja, tako da će biti puno prirodnija ova veza koliko nam se sad čini da smo jako udaljeni. Ovakvim načinom se možemo stvarno prilično dobro spojiti. Na 7. lokaciji nalaze u Splitu, u Karnetovom čvorištu u Splitu. Nam se nalaze kolegice iz agencije, više savjetnica Antonela Cvikmarić i Ivana Katavić i kolegica Marijana iz Karneta Splita. Čujemo se. Čujemo se, Renata, izvrsno. Odlično, hvala Marijana. Program radionice, nismo vam s ciljem, evo namjerno vam nismo vas htjeli opterećivati ovim programom, zato što evo predviđeno je da budemo od početka pa do kraja. Naravno, ako neko bude imao neke obaveze, slobodno uvijek možemo se dogovoriti, pa ćemo se dogovoriti kako to nadoknaditi. Znači, krećemo s ovim uvodom i provjerom svih lokacija što smo upravo odradili. Kolegica Aleksandra Mudrinić-Ribić i ja, nisam se predstavila, ja sam Renata Ivanković, mi smo se imali prilike i čuti, i vidjeti i dopisivati. Predstavit ćemo vam znači cijeli projekt Inspiring Science Education i uvesti vas u aktivnosti radnog paketa 6 u kojem se trenutno nalazimo. Nakon nas će kolegica Arijana Blažić reći nešto više o problemskom učenju uz istraživanje i rješavanje problema. A isto tako njena kolegica iz škole, znači iz 9. gimnazije, Sonja Lušić-Radošević, nadovezat će se, vjerojatno će i integrirati jednu temu u drugu. Pričat ćemo o popularizaciji znanosti uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije. Nakon toga slijedi kratka stanka. Kod stanki na ovakvim događanjima gdje imamo videokonferenciranje moramo biti prilično pažljivi. Znači i inače na stankama moramo biti pažljivi. Znači ovaj tajming ja ću se kao moderator truditi da što više poštujemo zbog 7 i 8 u stvari lokacija koje imamo, pa evo kao jedan od osnovnih, jedan od jako bitnih faktora pristojnog videokonferenciranja je da ako je jedna lokacija, ako su sve lokacije spremne osim jedne i onda je to malo teško. Tako da evo, vi se samo opustite, mi ćemo vam dati na vrijeme znak kad bi se trebali vratiti radu. Drugi je po mom mišljenju najzanimljiviji. Tu stvarno očekujemo bogatstvo vaših primjera dobre prakse. Ovom vam se prilikom zahvaljujem još jednom, iako smo se e-mailom čuli. Mnoge škole, skoro mislim 7 škola nam je poslalo svoje primjere dobre prakse. Imat ćete svi prilike izložiti svoj rad. Isto tako imat ćemo priliku i naši predstavnici znanstveno-istraživačke zajednice, 7 instituta i ostalih ustanova, tako da ovaj dio će biti izrazito zanimljiv. Javljat će nam se kolegice i kolege sa svih lokacija. Nakon toga kolegica Jasminka Maravić uvešće vas u jednu temu, jednu od obveznih, ajmo reći od primarnih zadataka u ovom projektu, a to je uvod u izradu scenarija. Vidjet ćete što je, malo smo popričali prije pa već imate neku sliku, sada ćete dobiti puno širi opis ove aktivnosti. Nakon opet stanke od 15 minuta, nastavit ćemo dalje. Kolegica Arijana i Blažić i evo uz moju malo sugestije, ali uglavnom ćemo to s kolegicom Arijanom riješiti. Uvešćemo vas u razvijanje suradničkih online zajednica. Vidjet ćete i po pričanju od ranije, to je osim izrade scenarija jedna od najbitnijih aktivnosti koja će nam se protezati kroz cijeli projekt. Mi nastojimo i kroz projektne zadatke, ali i mi kao Karnet silno se trudimo povezivati zajednice i na taj način jačati naš odgojno-obrazovni sustav.
Kolegica Aleksandra Mudrin-Šribić i ja najavit ću vam sljedeće projektne aktivnosti i nakon toga ćemo s vama malo popričati što vi očekujete od projekta, što vi očekujete od samih sebe, u kojem dijelu mislite da ćete najviše moći dati sebe, u kojem želite pomoć našu. Znači, na kraju ćemo vidjeti kakve su vaše želje i očekivanja. Na kraju ćemo pozdraviti sve lokacije i obaviti onaj administrativni dio. Kad sam već kod administrativnog dijela, na svakoj lokaciji koordinatori će pustiti potpisnu listu. Vi ćete svi dobiti 2 potvrde. Znači, jednu potvrdu koja ide s naše strane od Carneta, vezana je isključivo uz vašu projektnu aktivnost, i drugu potvrdu kroz ETA-Edu bazu. Vidjela sam, svi ste se uredno prijavili, 79 prijava je bilo jučer navečer kroz ETA-Edu. To ću vam čim dobijem potpisne liste, pa ćemo vam pustiti i te potvrde. Molim režiju da pusti film. Znači, ovaj film je nastao kao u sklopu projekta Znanost je in, snimio ga je TV Student i nastao je, znači, kao prilog s prve panel diskusije Vaše dijete je super genijalac. Možemo, Tomislave. Tomislav nam iz drugog čvorišta Carnetovog pušta svima video. Zapravo da je već sam naslov ove tribine, ovog druženja, kako ćemo ga već nazvati, izazvao polemike. Možemo reći da je darovitost stanje, a genijalnost zbivanje. Nešto se dogodi i ne možeš ga promašiti kad ga vidiš u godovi. HTV-ova novinarka Sunčica Findak, autorica uvodnog priloga i moderatorica rasprave Vaše dijete super genijalac, već dugi niz godina nastoji osvijestiti javnost da se nadarenoj djeci ne pruža dovoljno mogućnosti za razvoj. Evo, možda ovaj film će nas potaknuti da nastavimo ovo večerašnje druženje. Profesor Neven Budak na čelu je nacionalnog tijela za izradu strategije obrazovanja. Priznaje da strategije u ovom slučaju nema. I zapravo u Hrvatskoj danas u našem obrazovnom sustavu nemamo nikakve mehanizme, sustavne mehanizme podrške darovitoj djeci. Samo ljudi koje otkrijemo da su daroviti i pružimo im bitnu podršku, oni imaju potencijal da se onda razviju u genijalce. Svoje su ideje o idealnom školskom sustavu iznijeli i najmlađi sudionici panela koji smatraju kako se nastavnici ne mogu dovoljno posvetiti nadarenoj djeci zbog sustava koji ih u tome sputava. I ja bih željela da kad neko nešto loše napravi, da ga se potiče rečenicama možeš ti bolje, pokušaj još jednom, a ne da ga se nakon jednog pokušaja zaustavi, da se otkrije njegov talent. Da učimo kako televizor radi, a što je televizija. I da od drugog razreda već počnemo učiti fiziku i kemiju, jer sve oko nas je fizika i kemija na neki način. Jedan od panelista, profesor Judaš, smatra kako treba dobro poslušati savjete najmlađih sudionika rasprave. Ona je lijepo rekla da bi voljela da škola bude neko mjesto gdje se osjeća dobro. A mi se moramo pitati šta smo sa 40 godina reformi, svih mogućih reformi školstva napravili da se djeca u školi ne osjećaju dobro. Mlade nade jesu i brucoši, Borna i Ines. Borna je student PMF-a čiji je talent za matematiku uočio njegov otac. Ines je studentica novinarstva na Fakultetu političkih znanosti koja se unatoč slabovidnosti ističe među svojim vršnjacima odličnim rezultatima tijekom školovanja. Njihova je zajednička ideja da se jedan dan u tjednu posveti samo nadarenim učenicima. Učenici koji su nadareni, koji su željni znanja, da bi sigurno, na primjer, htjeli, recimo u subotu dolaziti, recimo opet ovako u školu, raditi na nekakvim projektima. Reforma je školstva nužna, zaključili su sudionici panela. Međutim, profesor Judaš istaknuo je da je problem reforme što ona dobro izgleda na papiru, ali treba puno više vremena da reforma kao takva uđe u učionice. Dakle, idemo pogledati što je to što konkretno možemo napraviti, uložimo novce u to, uložimo trud, znanje, volju mladih ljudi koji
To rade volonterski, iskoristimo to, prepoznajmo to. Možda malo manje u sajmove znanosti, da tako kažem, a više edukacijsko-popularizacijske programe. Pravo je pitanje kako se nadarena djeca u današnjem školskom sustavu nose sa svojim talentima. Uma, čiji su talenti geografija i književnost, hrabro se nosi sa svojom nadarenošću. Kaže kako je u tome pomažu roditelji, ali kako je ona sama sebi najveći poticaj. Mene zanimaju sve iste stvari kao što i druge, ali ljudima je jednostavno zastrašujuće vidjeti da neko nije isti kao i svi, ali meni to jednostavno ne smeta. Borna, rođeni matematičar, svima onima koji su drugačiji, poručuje. Nemojte se bojati, idite naprijed i bit će jako puno od vas. Sve počinje od škole, zaključuju sudionici rasprave, a ona bi trebala biti poput obitelji, bez stresa i vrtoglavice. Tek tako i znanost će izgledati puno bliža. Zezu i TV studentu koji su nam dali ovaj mali video. Mali video sam namjerno uvela u ovu priču da bih riješili još jednu malu predrasudu. Kad sam razgovarala s vašim ravnateljima na prvi spomen ovog projekta Inspiring Science Education, prirodoslovno-matematičke znanosti, većina vaših ravnatelja je povezivala ovaj projekt da će se provoditi kroz rad s nadarenima. Pa smo odmah na početku smo dogovorili nešto sasvim drugačije. Znači, naravno da nećemo izdvojiti i marginalizirati nadarene, što se jako često događa i kroz naš redovni školski sustav, ali projekt ISA i općenito znanost nisu rezervirani samo za genijalce i darovite. Sjetimo se riječi našeg jednog od najpoznatijih znanstvenika Einsteina, znači ako ne možete nešto jednostavno objasniti, znači da ne razumijete dovoljno dobro. O tome će biti riječi i tijekom današnje radionice i ja se nadam i kod vas, ali sigurna sam i kod kolegice Dunje iz Instituta za društvena istraživanja. Prije nego što dam riječ i ostalim našim gostima, još samo jedan kratki mali uvod u naš projekt, u naše trogodišnje druženje. Riccardo Giacconi je rekao da uspješni programi zahtijevaju vrhunsku znanost, tehnologiju i politiku i to u tom redoslijedu. Upravo ta tri elementa kroz ovaj projekt povezujemo. Vidjet ćete poslije, nakon što nam se obrati najvažnija osoba bez koje ne bi bili ovdje, bez koje ni projekt ne bi došao u našu državu, a to je ravnatelj Carneta, gospodin Zvonimir Stanić, pa lijepo molim gospodina Stanić da nas sve pozdravi. Hvala, Renata. Ne čutim se takvim ko što si rekla. Onaj moj jedan potpis na onoj zadnjoj prijavi je sve što sam ja napravio na ovome. Ali za početak pozdravljam sve nazočne, nastavnike, ravnatelje, suradnike na projektu. Isto tako kolege sa ovih 7-8 lokacija. Ja sve vas smatram našima, da ste vi misionari naše vjere koje mi širimo i pokušavamo širiti od nastanka Carneta, osnutka Carneta, a to je da se obrazovni sustav u Hrvatskoj promijeni na način da bude bolji. Ono kako mi možemo pomoći to da infrastruktura koju smo izgradili, koju gradimo, da se koristi za pametnije stvari nego što se možda koristila u početku od kad je internet došao u naše obrazovne ustanove. I to me zaista veseli, projekti ovakvog tipa. Zaista ne smatram, Renata, što si ti rekla, da sam ja jako zaslužan za ovo, ali projekti ovakvog tipa je nešto što mene beskrajno veseli. Imati uključeno 313 škola na ovakvom projektu je nešto po meni jako važno. Ja sam prije svega zahvalan svima vama koji ste se spremni bili uključiti u to od samog početka. Isto tako mojoj ekipi koja je radila do sada na pripremi ovog projekta na čelu sa Draganom u zadnjim redovima, Tinom, Renatom, Aleksandrom i svim ovim drugim europskim projektima. Vesna, tebe sam zaboravio, prosti, nisam to očekivao u predzadnjem redu. Mijenjati nastavu je nešto što vjerojatno svi vi ovdje smatrate da je nužno i potrebno. Vi već, neki od vas koje znam od prije, ne znam vas sve osobno, ali one koje znam od prije,
znam da imaju želju promijeniti nešto što se odvija, barem koliko ja znam, od Austro-Ugarske na ovamo, na isti način, jedino što smo izbacili ono mlačenje sa štapom, ali mislim da su ostale tehnike i tehnologije ostale prilično slične kao i u ta stara vremena. Da tehnologija nam može jako lijepo pomoći, ova tehnologija o kojoj se ovdje priča i o kojoj se mi bavimo. Što radimo mi djeci kad dođu u školu sa 7 godina, ta djeca odlično barataju računalima, tabletima, mobitelima, svim tim i onda dođu u prvi razred i očekuju nastavak svog dosadašnjeg života i korištenja tehnologije i onda ih dočeka škola kao što je bila tradicionalna škola prije 100 godina i nisam siguran koliko su ta djeca sretna iz ovih priloga, ovih i ovakvih, kao što su ova djeca što su pričala, sam uvjeren u to da je velika većina njih u velikom šoku kad počinje naša klasična nastava bez značajnije korištenja tehnologije. Sad je ovaj projekt jedan od načina kako promijeniti to, kako uvesti tehnologiju u obrazovanje, kako kod te djece nastaviti pobuđivati njihovu prirodnu znatiželju za svim novim, kako od njih napraviti buduće znanstvenike i buduće stručnjake koji će u svom poslu biti. Jasminka, oprosti, tebe nisam vidio, sakrila si se, bila i Jasminka Maravić koja iz Carneta sudjeluje u ovom projektu. Sad sam se zbunio, ali dobro. Uglavnom, kako koristiti tehnologiju u obrazovanju, kako proizvesti sadržaje kvalitetne, kako ih koristiti, kako to sve skupa prilagoditi u nastavu, kako nastavu promijeniti na način da naučimo djecu nekim stvarima i nekim vještinama koje nisu prikladni današnjem vremenu, odnosno u današnjem vremenu su možda nekakve druge mogućnosti, sposobnosti tih učenika potrebne kako bi oni bili što sposobniji i spremniji za svoj nastavak školovanja, života, rada, studija ili čega god već nakon što izađu iz našeg obrazovnog sustava. U svakom slučaju, ovaj projekt me beskrajno veseli jer jedva čekam rezultate, spajanje tih rezultata sa rezultatima drugih projekata kojima smo također dio, a sve u želji da se tehnologija koja je na raspolaganju danas i koja će, nadam se, u budućnosti biti u većoj mjeri dostupna i prisutna u školama, koristiti na pravi način kako bi djeca koja završe školovanje bila što bolja, sposobnija, spremnija, a sve zato da bi svima nama moglo biti bolje. Tako da svima želim ugodan rad danas, ugodan boravak ovdje u Carnetu. Računajte da u nas uvijek možete gnjaviti kao što mi gnjavimo vas za sve ono što vam treba i mi možemo pomoći. Računajte da ćemo to i napraviti i jedva čekam vidjeti rezultate toga. Evo, moj lijepi pozdrav svima. Nažalost, neću moći ostati do kraja jer za 10 minuta moram poći na jedan sastanak van u ministarstvo, tako da neću biti ovdje, ali ću saznati iz prvih ruku rezultate današnjeg događanja. Evo, ako bilo šta ja mogu pomoći kome od vas, vaših škola, evo, možete se uvijek obratiti nama. Hvala vam lijepo. Hvala najljepša ravnatelju. Iako tradicionalno skromno ne priznaje svoju zaslugu, svi mi jako dobro znamo, i učitelji i nastavnici po školama, da bez ravnatelja mnoge naše želje bi ostale nerealizirane. Iz tog razloga ćemo mi imati sastanak i isto ovakvu sličnu radionicu 17.12. s vašim ravnateljima, također da vam pružimo ovakvu potporu kao što mi imamo i u Carnetu. Kolegica Aleksandra Mudrinić-Ribić, voditeljica projekta, će predstaviti cijeli projekt u cjelini u kratkim crtama, pa ćemo onda krenuti dalje. Hvala Renata, dobar dan svima, lijep pozdrav svima vama ovdje u Zagrebu, ali isto tako kolegicama, kolegama na drugim lokacijama u Hrvatskoj. Pa evo, kao što je ravnatelj rekao, da, ideja je ovog projekta u principu popularizacija znanosti kroz tehnologiju, dakle kroz primjenu tehnologije raznih IKT alata koji postoje već sada u Europi na način da se oni implementiraju u obrazovni sustav. Da se implementiraju, kada kažem tu riječ implementiraju, stvarno mislim da se nekako tvrdo zapišu u školskom, a daj Bože u nacionalnom kurikulumu. Dakle, da postane i službeno objavljeno na koji način, koji alati, kako, gdje se koriste. Inspiring Science Education, osim toga, dakle, stremi onoj Digital Agenda for Europe, gdje je popularizacija znanosti na način uvođenja tehnologije kroz kurikulum, također kroz osposobljavanje nastavnika da se ta tehnologija iskoristi na pravi način, ali isto tako uvođenje novih metoda, novih pedagogija korištenja tehnologije u općem obrazovanju.
Kada kažemo Inspiring Science Education, govorimo zaista o velikom projektu koji ima za cilj uključiti na nivou cijele Europe 5000 škola. To je zaista veliki broj, a Hrvatska, jedna od 15 partnera u ovom projektu, treba uključiti 313 škola. Za nas je zaista to veliki izazov, a kako uključiti, raspisano je zaista detaljno kroz opis samog projekta. Trajanje projekta je 40 mjeseci, s tim da već traje od 1. travnja i vidite ovdje su napisane sve zemlje koje sudjeluju, čak iz nekoliko zemalja ima i nekoliko partnera, tako da sve skupa imamo 30 partnera koji su zajedno na aktivnostima u ovom projektu. Projekt je podijeljen na 9 radnih paketa, od kojih Carnet sudjeluje u 8 i projekt je nekako nastavno sa svojim aktivnostima na projektu Open Discovery Space. Ne znam jeste ili imali već do sada prilike čuti o tom projektu, ali ideja projekta je stvaranje jednog europskog repozitorija digitalnih nastavnih materijala, sadržaja, alata i u kontekstu Open Discovery Space projekta uključuju se novi korisnici. Dakle, nove škole, novi nastavnici, novi učenici, novi stručni suradnici koji će doprinijeti svojem znanju i svojim radom, svojim aktivnostima, razvoju zajednice, učenika, učitelja, stručnih suradnika, baš u ovoj ideji popularizacije i znanosti, a i integracije tehnologije u obrazovanje, u obrazovni sustav. Carnet je dobio nešto više od 200.000 eura da se pozabavi sa aktivnostima koje su propisane samim projektom. Iako to možda izgleda puno, ali vjerujte da pojedine aktivnosti zaista iziskuju dosta financija, tako da ćemo mi se pokušati, odnosno potrudit ćemo se da zaista ravnomjerno rasporedimo sve ove novce da bismo ostvarili sve projektne aktivnosti. Evo samo kratko još radnim paketima. Dakle, kolegica Renata, voditeljica radnog paketa 6, o kojem ćemo danas više govoriti i zbog kojeg smo se ovdje u principu i okupili da bismo započeli određene aktivnosti koji se očekuju kroz radni paket. Dakle, radni paket 1 i 2 više se odnose na upravljanje samim projektom, dakle projektni menadžment, odnosno kroz radni paket 2 će se pokušati ajmo reći ujediniti sve aktivnosti koje su definirane samim projektom. Od radnog paketa 3 pa nadalje definirane su ostale aktivnosti. Od uključivanja škola, dakle 313 škola, do stvaranja zajednica korisnika, učitelja, nastavnika, suradnika, do definirane pedagogije, odnosno metodike primjene tehnologije u obrazovanju, a sve u cilju razvijanja scenarija učenja kroz korištenje e-learning alata. Kada govorimo o e-learning alatima, mislim konkretno na već sada postojeće e-learning alate koje zaista ih je more u Europi. Dakle, ideja je skupiti ih, povezati ih, staviti ih na jedno mjesto dostupno konkretno na ovaj ODS portal i koristiti ih u svakodnevnom radu, konkretno u osnovnim i srednjim školama u znanstvenim predmetima. Osim, dakle, razvoja i izgradnje zajednice korisnika koja će se dogoditi kroz radni paket 6. U radnom paketu 7 nam slijedi onaj dio koji je zaista radni, a to je pilotiranje u svih 313 škola. Dakle, razmišljali smo o tome kako u roku od pa sada već 2 godine uključiti toliki broj škola da rade aktivno na svim ovim aktivnostima, pa imamo neke od ideja. Neke od ideja smo dobili od vas, ali u principu ćemo zaista koristiti tehnologiju da bismo se povezali u ovim aktivnostima. Zatim, radni paket 8, sve ono što se u projektu radi treba se dobro evaluirati, vidjeti je li zaista onaj nekakav cilj koji smo si zacrtali na početku ostvaren i je li smo dobro radili to što smo radili, odnosno imali utjecaja pozitivnih na ishode samoga projekta i to ćemo vidjeti kroz radni paket 8. Radni paket 9 je diseminacija svih aktivnosti kako na našem nacionalnom, tako na internacionalnom nivou. Dakle, sve ono što radimo trebalo bi doći do naših krajnjih korisnika i naravno kroz te diseminacijske kanale zaista onda i animirati ostale sudionike buduće da se uključe u ideju, u razmišljanje dakle, ovih aktivnosti koje će biti projektom definirane. Evo ja bih kratko o samom projektu. Imamo dosta posla danas, pa da ne dužim više. Na pauzi se možemo porazgovarati ako imate još dodatnih pitanja, svakako mailom, a ja bih sad prepustila riječ Renati da nastavimo dalje. Renata, izvoli.
Aleksandra stvarno detaljno koliko može. Hvala ravnatelju i lijep pozdrav, sretno dalje. Radni paket 6. Trenutno se nalazimo u njemu. Danas ćemo najviše pričati o zadacima ovog radnog paketa. Kako je Aleksandra rekla, znači njegov službeni naziv je Community Building and Support, znači razvoj i potpora zajednici. Pa idemo vidjeti koje su nam konkretne aktivnosti u tom našem paketu. Osnovna znači aktivnost je povezivanje 3 zajednice. Školska zajednica, znanstveno-istraživačka i zajednica donosioca odluka. U školskoj zajednici trenutno su nam uključeni nastavnici i učitelji i naravno ravnatelji. Tijekom projekta planiramo uključiti u zajednicu i učenike i njihove roditelje. Možda je to zvučalo malo ambiciozno u prvim razgovorima s vašim ravnateljima, ali to će nam biti cilj. Tome ćemo težiti, znači da zaokružimo sve subjekte koji nam sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece vezano uz školsku zajednicu. Znanstvena istraživačka zajednica u ovom trenutku, evo pozdravit ću, svi se nalaze ovdje u Zagrebu, iako nam je stvarno bio cilj, silno smo se trudili da obuhvatimo sve lokacije i regije naše države. Opet se pokazalo, evo ovako, zašto sam ja danas u Zagrebu, trebala sam biti u šećerani, da prije tjedan dana je bilo tako zamišljeno, ali kako su svi predavači u Zagrebu, osim primjera dobre prakse, tako smo evo odlučili da sam i ovdje. Znači, iz Instituta za društvene istraživanja ovdje nam je kolegica Dunja Potočnik, pa će nam se svi u jednom trenutku, znači kroz primjere dobre prakse, imat ćete prilike porazgovarati s njima i čuti njihov doprinos u popularizaciji znanosti. Iz Instituta sinergije znanosti i društva, tu nam je gospodin Dejan Vinković, na našoj lokaciji u Zagrebu. Iz Tehničkog muzeja Zagreb, ovdje je gospodin Davor Fulanović. Znanstveno-edukacijski centar Višnjan, kolegica Valentina Mladinov se ispričala, bolesna je, ali s nama je kolega Petar Čučak. Iz British Councila ovdje je gospođa Rosana Besednik, s kojom evo surađujemo i na mnogim drugim projektima. Međunarodni institut za znanost i obrazovanje, pridružit će nam se kolega Nikola Mujđić i nadamo se i gospodin Toni Milun. Znanstveni edukativno-zabavni centar ZEZ, s nama je predstavnik Bojan Markićević. U trećoj zajednici donosioca odluka, možda su vam ravnatelji to spominjali, znači tu objedinjujemo zajednicu lokalne uprave, znači osnivača škola, Agenciju za odgoj i obrazovanje i ravnatelje vaših škola. Aktivnosti u radnom paketu 6. Prvu aktivnost upravo odrađujemo, znači vizionarske radionice, 3 ciklusa radionica, kako sam vas i obavijestila u našem prvom razgovoru kad smo vas pozivali u projekt, 3 ciklusa radionica vizionarske, practice reflection workshops i summative workshops. Pogledajte da nije toliko naporno, znači odradimo ovu sada vizionarsku, uvedemo vas u sve aktivnosti. Sljedeće godine imamo 1 radionicu, 2015. 2. i 2016. onda 3. Veliki zadatak na kojem ćemo se stvarno dosta svi potruditi i to je onaj dio u kojem se od vas očekuje vaš doprinos po vašim mogućnostima, a to je stvaranje mreža i klastera prvih pilot škola na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Znači, tu nam je cilj povezati postojeće zajednice i stvoriti nove i jako nam je bitno povezati nastavnike sa znanstvenicima. Tu smo, evo, mi smo imali jedan ovakav sastanak, jedno druženje, susret sa znanstvenom zajednicom, sa svim ovim kolegama koje smo naveli i upravo smo došli do toga rezultata da mnogi rade slične stvari vezano za popularizaciju, ali to jedinstvo i ta zajednica, to je nešto što će dati dodatnu snagu. Također ćemo kroz projekt, kroz ovaj radni paket proizvoditi edukativne materijale za podršku ostalim nastavnicima. Idemo kratko protrčati da vidimo što kažu naši učenici. Čuli smo u ovom videu od 2 ove predivne djece, takve djece imamo po školama nebrojeno puno. Kroz projekt ICT Edu prošle godine smo dobili izvrsne rezultate, ispunilo je upitnik preko 2000 učenika, da vidimo što oni kažu o online umrežavanju.
Koliko često koristiš alate društvenih mreža za komunikaciju? Čak 72% djece često koristi, a samo 8% ne koristi. Ako se možemo možda zapitati za te postotke da su zaslužni jako samo srednjoškolci, da kod osnovnoškolaca je potpuno drugačija slika, malo se možda možemo i prevariti. Kod osnovnoškolaca često komunicira na društvenim mrežama, znači online zajednice, 66% osnovnoškolaca, samo 10% ne društvenih mreža za online komunikaciju i suradnju, a kod srednjoškolaca čak 83% srednjoškolaca je često u komunikaciji sa svojim kolegama i ostalim prijateljima iz društvene mreže svakodnevno. Mala samo digresija vezano za sigurnost, jer ćemo se mi kroz ovaj projekt sigurno često osvrtati i na sigurnost naših najmlađih korisnika u online zajednici. Informacija vama učiteljima koji s njima radite, čak 68% djece mlađe od 13 godina ima svoj profil na Facebooku. Nećemo sada pričati evo o tome, to ćemo drugom prilikom, a isto tako za sve nastavnike srednjih škola, kojih je također mnogo evo na ovom današnjem okupljanju, predrasuje da jedna i zabluda roditelja, da kako djeca rastu, da sve manje se treba brinuti o njihove sigurnosti u online okruženju. To je potpuno netočno, jer su dokazano je da su djeca u dobi od 15. do 16. godine najugroženiji. Oni su znači najčešće i počinitelji i žrtve cyberbullinga. Idemo dalje, znači o sigurnosti ćemo nekom drugom prilikom puno više. Misliš li da bi alate društvenih mreža bilo poželjno koristiti za učenje i za komunikaciju nastavnika i učenika? Gledajte, oni to žele. 68% vaših učenika želi s vama surađivati i u online zajednici. A nasuprot tome, kad smo pitali nastavnike, puno više nastavnika, nekih 16.000 nastavnika nam je popunila ovaj upitnik. Koristite li bilo koji od Web 2.0 alata? Nismo čak potencirali neke društvene mreže ili nešto. Koristite li Web 2.0 alate za komunikaciju i suradnju s učenicima? Samo 16% nastavnika je odgovorilo da. Pa ćemo se evo potruditi da ta dva grafikona što više približimo želje i mogućnosti koje im pružamo djeci. Upućuju li te nastavnici na korisne internet stranice pri izradi referata? Čak 36% je reklo ne. Znači još uvijek nema te veze same nastave sa izvorima s interneta. Pogledajte koliko djece želi primjenu multimedijalnih digitalnih nastavnih materijala često u svojoj nastavi, čak ih 80% želi čestu primjenu digitalnih materijala, a što dobivaju, koliko se često u tvojoj nastavi primjenjuje digitalni nastavni materijal, samo 25% ih je reklo često. Okay. I neću više sa grafikonima, još ću ovo prikazati, samo koja je glavna prednost korištenja digitalnih materijala. Radili smo do sada mnoge projekte vezane uz primjenu tehnologije i digitalnih materijala u nastavi. Najveću prednost koju nastavnici uvijek ističu, to je ta motivacija kod učenika. To ćete, sigurni smo i mi, ja se nadam i vi da ste uvjereni da ćete sudjelovanjem kroz ovaj projekt dobiti pod broj 1 motivaciju učenika. Isto tako, pitali smo nastavnike, bez obzira na dosadašnje iskustvo, koje od navedenih mogućnosti smatrate prikladnima za svoj rad. Čak vas je 69% reklo korištenje gotovih recenziranih materijala. To je upravo ono što ćemo mi kroz ovaj projekt raditi. Vi ćete iskoristiti svoje kompetencije pedagoške, vi ćete gotove materijale, naravno bit će tu i alata svakakvih gdje ćete se moći i kreativno izraziti iz tehnološkog smisla, ali vaša pedagoška kompetencija u ovom projektu će doći do posebnog izražaja, jer ćete vi gotove materijale iz repozitorija svojim kreativnim razmišljanjima i iskustvom i znanjem i vještinama uklopiti u izvrstan nastavni sat.
Evo znači naglasak na tehnološki aspekt, ciljevi suvremene nastave koje ćemo ostvarivati kroz ovaj projekt i kroz radni paket 6. Također razvijati digitalnu kompetenciju učenika i nastavnika, svrsishodno primjenjivati tehnologiju s ciljem popularizacije znanosti. Iako se žurimo, neću preskočiti, naglasiti još jednom ovu bitnu riječ svrsishodno primjenjivati. Tijekom našeg druženja i današnjeg i u buduće mi ćemo vam cijelo vrijeme poticati vas i ohrabrivati da tehnologiju koristite u razumnoj mjeri. Znači samo onoliko koliko je ona svrsishodna. Okay? Koje ćemo sve ciljeve provoditi, evo naglasak na pedagoški aspekt, o tome će više pričati evo i Arijana i Sonja s kojim smo imali smo prilike nas tri često razgovarati i doći do ovih tema koje ćete danas čuti. Znači poticati razmišljanje i razumijevanje kako znanost funkcionira, izrađivati kvalitetne scenarije za nastavni sat, razvijati multidisciplinarnost, matematika, tehnologija, inženjering, stvarati zajednice koje provode učenje i poučavanje izvan školskih zidova i ovo zadnje, a jako bitno, graditi partnerske odnose između učenika i nastavnika, učenika i roditelja, nastavnika i znanstvenika i tako dalje. Ja bih ovom prilikom pozvala kolegicu Arijanu Blažić da se nadoveže s ovom temom. Znači tema problemsko učenje uz istraživanje i rješavanje problema. Izvoli Arijana. Hvala lijepo. Dobar dan svima. Ja sam inače profesorica engleskog i njemačkog jezika u 9. gimnaziji. Dolazim iz društveno-humanističkih znanosti. Nadam se da je to ok, ali ja sam ovdje s vama jer volim znanost. A i ne samo to, naravno, nego i zato što smatram da u današnjoj školi 21. stoljeća zapravo moramo povezati sve predmete i raditi na multidisciplinarni način. Kako ću sad ovo i mikrofon i ovako, jel? Evo, ja ću vam prvo reći o 3 vrste učenja na koje sam naišla istražujući o učenju u 21. stoljeću, među kojima ima nekih razlika. Naime, problemsko učenje je ono učenje u centru kojeg se nalazi jedan problem i od naših učenika tražimo da ga riješe. Zatim projektno učenje u kojem želimo da oni naprave neki projekt, predstave nešto i da to na kraju bude u obliku neke vizualne prezentacije ili možda usmeno izlaganje. A istraživačko učenje je ono učenje kada od učenika tražimo da daju rezultat nakon istraživanja, nakon što ih potičemo da propituju, da ispituju, da nisu zadovoljni s odgovorima koje dobiju. Ono što je zajedničko svim tim oblicima učenja je da želimo da učenici budu aktivni u učenju i da pred njih stavljamo jedan problem koji će ih motivirati, dakle da im bude izazov. Taj problem koji stavljamo pred njih mora biti nešto s čim se mogu poistovjetiti, pa evo ako ja želim naučiti ovu vještinu, onda je bitno da sam u to i uključena. Jer znamo da kad se govori o retenciji znanja, ako učenicima, ako su oni u našem razredu i samo slušaju što govorimo, retencija znanja je vrlo niska. Ali ako ih uključimo, onda se ta retencija penje na 80 pa čak i 90%. Pa s obzirom da ja vjerujem da učenike treba uključiti, ja bih onda sada i vas uključila, a ne samo pričala. Pa bih pred vas stavila jedan problem. Taj problem, naravno, kad ih stavljamo pred učenike, mora biti nešto što dolazi iz stvarnog života, nešto što je njima blisko, s čim se oni mogu poistovjetiti. Pa sam ja za vas pripremila jedan problem na koji sam ja jutros naišla, a možda i vi također. I budući da ovdje imamo Wi-Fi, molim vas ovdje u Zagrebu, a također i na drugim lokacijama, da idete na ovu adresu. Adresa je bit.ly/problem i ja ću se sad
spojiti na taj problem. Dakle, mi smo danas došli u Carnet i tu smo vidjeli da ima nekih grickalica, da ima vode, nekih sokova, ali nema kave. I to je jedan veliki problem sada. Da li i za vas također? Da. Kako ćemo riješiti sad taj problem? Ja vas molim sada da onda dođete na ovu stranicu. Ovdje. I tu je taj problem. Nema kave. Što ćemo sada? Da biste riješili ovaj problem ili dali sugestiju kako to učiniti, kliknite na ovaj zeleni plusić Add Entry. Da li jeste na toj stranici? Stranica je bit.ly/iste problem. Možemo li nekako vratiti, na jednom ekranu prikazati onu prezentaciju pa da imamo i to i ovo. Evo, isti problem. Jeste li tu? I da vidimo imate li ideje kako riješiti ovaj problem. Mislim da nam je ovaj problem jako blizak, zar ne? Jeste li popili kavu jutros? Da. Pa dobro, ali neko sigurno mora 2 kave, jel? Da. Evo, idemo kupiti, kaže netko. Idemo kupiti, dobro, to bi mogli riješiti, imamo tu blizu dućan. Imamo li još prijedloga kako da riješimo ovaj problem? Pričekajmo pauzu. Evo, ima i kafića u blizini. Na pauzi će sigurno biti kave, jel tako, Renata? Da, dobro. Evo, znači na taj način pomoću ovog alata recimo možemo učenicima bez potrebe za registraciju na brz način dobiti rješenje problema i uključiti ih u nešto što im je blisko. Evo, imamo i još komentara, mlijeko također, jer nosite sa sobom, da, to je isto rješenje. Skuhat ćemo u školskoj kuhinji, odnosno ovdje, jer imamo i tu automat dolje, ali ne brinite, bit će kave. Jel? Dakle, ovo je samo bio jedan primjer kako da uključimo učenike u naš rad. No, evo, možemo ići sada dalje. Ova će stranica ostati vidljiva i kasnije, pa ćemo moći pogledati i druga rješenja ovog problema. A ono što bih ja sad rekla je da, znači, kada pripremamo neki takav projekt za učenike u kojem oni trebaju riješiti problem, bitno je da taj problem za njih bude izazov, da se mogu s tim problemom poistovjetiti i da im ne kažemo ono što im, barem ja često kažem, morate to naučiti jer će vam to za 10 godina trebati. To njima naravno ništa ne znači i neće učiti radi toga, to ih ne motivira. Ja im često znam reći morate to učiti jer će to biti u testu u petak. Jel vi isto? Da. A oni će naučiti za petak, a u subotu će zaboraviti. Znači, ono što moramo napraviti je potaknuti ih da budu motivirani zato što se to odnosi upravo na njihov život što dolazi iz stvarnog svijeta. Znači, ako želimo da oni naprave projekt o zagađenosti mora, onda je kao izazov dobro prikazati im nešto što dolazi iz njihove okoline, nekakav možda video o Jadranskom moru, nešto s čim su se oni susreli i što će ih zaintrigirati da tom projektu pristupe tako da to riješe i na kraju da to mogu primijeniti u svom radu. Na temelju svih ovih vrsta učenja nalazi se pitanje. Znači, pitanje koje postavljamo mi kao nastavnici, što biste vi sigurno rekli, pitanja su tako i tako i glavni dio tradicionalne nastave. Međutim, pitanja
u 21. stoljeću ne dolaze samo od nastavnika, pitanja bi trebala dolaziti od učenika. Mi postavimo pitanje, ali potičemo učenike da oni postavljaju pitanja, da nisu zadovoljni s odgovorima kojima im mi dajemo, već da sami traže odgovore na ta pitanja. Kada pripremamo projekt, važno je također dobro postaviti pitanje, ono važno pitanje, ključno pitanje kojim ćemo ih potaknuti na rad, a za koje bih ja rekla da je bitno da nije googlable, dakle ne može se googlati. Naime, pitanja koja se daju googlati bila bi, na primjer, što znači jesti zdravo. Ako to date učenicima, oni će to odmah naći na Google. Međutim, ako im postavite problem kako ćemo tinejdžere uvjeriti da žive zdravo i jedu zdravo, onda oni neće moći naći direktan odgovor na Google. To jest, ići će oni na Google i ići će oni istraživati, ali neće samo jednim klikom i prvom poveznicom doći do odgovora. Znači, ključno pitanje koje postavljamo za projekt mora biti ono do kojeg ne mogu tako jednostavno doći, već moraju doći putem istraživanja. Takvo pitanje također mora biti otvorenog tipa, ne odgovori sa da i ne, nego oni koji potiču na daljnje istraživanje, mora biti izazovno, potaknuti njihovu znatiželju i naravno mora biti blisko njima, mora dolaziti iz njihovog svijeta i moraju se s tim pitanjem moći poistovjetiti. Pa recimo ovdje imamo sad ovo dvoje djece, moja djeca, jel nekada davno, koja se pitaju ova pitanja, što je zvuk i kako nastaje, kakav je životni ciklus žabe i što su razlomci. To su pitanja koja apsolutno nemaju nikakve veze s njihovim životom. Možda također pitanja koja baš i nisu izazovna i neće ih potaknuti i motivirati da surađuju u tom projektu sa svojim vršnjacima, niti da taj projekt naprave. Pa bih ja sad vas opet pozvala da vi na online stranicama koje se nalaze na ovim adresama odaberete jedno pitanje i pokušate ga preformulirati, dakle napisati kako bi to bilo, kako bi izgledalo da je non-googlable, znači da se ne da googlati, da je blisko njima, da ima veze sa njihovim stvarnim životom, znači mogu se poistovjetiti, da je otvorenog tipa i da ih motivira, da ih zaintrigira da taj projekt naprave. Evo, možete i zajedno u paru, a naravno da nećemo sada tu, neću tražiti od vas da vi napravite ono ključno pitanje koje će zaista biti u projektu, ali ajmo sada vidjeti ideje kako da ovo pitanje koje je vrlo suhoparno napravimo da bude malo zanimljivije i izazovnije, da zaintrigira naše učenike. Jeste li napisali, jeste li odabrali jedno pitanje? Znači imamo ovdje različite discipline, tu je fizika, imamo li ovdje fizičara u Zagrebu? Da, i sigurno na drugim lokacijama također, pa onda biologija imamo i matematika, da. Ajde da vidimo koje su vaše ideje, kako biste ovo sada riješili. Možemo sad, jeste odabrali jednu adresu? Da. Mogu sada sjesti i pokazati da vidimo što smo dobili. To će, ili ti ćeš? Sad trebamo opet ići na... Evo ovo imamo tu već puno za kavu, dobro. A sada da vidimo... Aha, mikrofon, evo, znači na ovom alatu sada biste vi trebali napisati svoje ime i ne trebate email adresu, samo ime. Evo imamo već tu Ivana Katavić. Samo malo. Sad ću ponovo morati.
bio koji zvuk? Evo, sad se dešava mi s tehnologijom ono što najviše volim, ali dobro, ja i volim tehnologiju. Evo, dakle, što imamo ovdje? Evo, zanimljivi primjeri. Udomi punoglavca i prati promjene, kaže Silvija. Je li Silvija ovdje kod nas u Zagrebu ili negdje drugdje? Ne, Silvija dolazi s neke druge lokacije. Na koji posao bi zaposlili žabu i zašto? Jako zanimljivo. To je netko postavio odlično. Znači, na taj način bismo učenike mogli angažirati, zaintrigirati da taj zadatak izvedu sa puno više motiva. Kod razloma ako nemamo ništa, ne možete se spojiti, a imamo, evo tu je Antonela, međutim ne vidi se, zašto? Punoglavci imaju rep, a žabice ne. Istraži gdje je nestao rep. Zanimljivo, tako je, to je, ko nam je to rekao? Mihaela, je li Mihaela tu? Evo, odlično. Znači, na taj način bismo mogli učenike potaknuti da budu motiviraniji za projekt koji rade. Možemo opet, da sad ne duljimo, sa tim ovim web stranicama, možemo sad vratiti, Renata, molim te, prezentaciju. A poslije možemo pogledati još koje ste ideje poslali na web, koje su došle iz raznih stranica. Hvala. Uglavnom, kada planiramo projekt, bitno je dakle odabrati temu koja naravno mora biti vezana i biti iz našeg kurikuluma, ali također da bude i relevantna za život naših učenika, da bude iz autentičnog i stvarnog života. Za takvu vrstu učenja kažu da trajanje ne bi smjelo biti manje od tjedan dana. Kad planiramo, trebamo planirati od obrazovnih ishoda pa na unatrag. Zatim, važno je da povezujemo različite discipline, da učenike učimo da misle izvan kutije, a ne da ono što nauče na hrvatskom, na primjer, ne primijene na satu biologije. Također, budući da imamo priliku povezati se putem videokonferencija sa ljudima koji se nalaze na drugim lokacijama, dobro bi bilo također uključiti i stručnjake. Uvijek netko nekoga poznaje, možda i učenici čiji roditelji rade u nekim relevantnim institucijama upravo za taj projekt mogu biti uključeni na ovaj način u samu nastavu. Također je važno učenike potaknuti da surađuju, to je, ja mislim, budućnost. Suradnja je ono što se u većini projekata događa. Važno je učenicima dozvoliti da donose značajne odluke. Iako ćemo mi, kad planiramo projekt, odrediti koliko će trajati, ipak je važno učenicima dozvoliti da oni odrede do kada će koji dio projekta biti gotov. Također im je važno dati mogućnost za odaberu na koji način će taj svoj projekt napraviti i kakav će rezultat biti. Da li će to biti u obliku jedne PowerPoint prezentacije ili jednog video uratka ili možda postera, to bi trebalo biti nešto što njima damo mogućnost odluke. I konačno, bitno je da se taj projekt može i primijeniti i implementirati u stvarnom životu.
Na koji način, da li će to biti tako da ga predstave samo učenicima u 2. razredu ili jednoj većoj populaciji online, ili će zaista to što su radili i primijeniti u svojoj učionici, ako su učili na primjer o biljkama pa su nešto posadili, da li će to zaista onda staviti u svoju učionicu, ovisi o projektu. Kad govorimo o samom procesu rada u koji učenici provode na projektu, bitno je da ih potaknemo da aktiviraju svoje prethodno znanje. To možemo učiniti putem oluja ideja, mentalnih mapa ili onih grafičkih organizatora želim znati i naučio sam, koje možemo također dodati i kako ću to naučiti prije nego što nauči. Zatim poticati učenike na stalno propitivanje, ispitivanje, da nisu zadovoljni s odgovorima, naučiti ih kako iskoristiti informaciju koju nađu na internetu, koja je valjana informacija. To naravno ne dolazi samo od sebe, već se treba s njima na tome raditi. I naravno kad se radi o kreiranju znanja, onda se tu radi o ovim vještinama, o višoj razini po Bloomovoj taksonomiji. Znači i tu imamo i analizu i sintezu i na kraju evaluaciju i zaključivanje. A na kraju svega toga dolazi dijeljenje. Rekla sam na koji način će oni napraviti taj završni, tako kažem, proizvod, ovisi o učenicima, a važno je to podijeliti na internetu, na školskim web stranicama ili ovdje u ovom projektu. Bitno je da imamo projektni plan, bitno je da učenicima damo kriterije ocjenjivanja za koje tablice možemo naći i na raznim stranicama na internetu, da imamo nekakvu check listu po kojoj ćemo vidjeti da li su oni sve napravili i oni će također moći pratiti svoj rad. Bitno je da im tijekom cijelog projekta dajemo povratnu informaciju, kao što je ova djevojčica u filmu rekla, da je neka ne kažu da prestane nakon prvog puta, nego poticati i dati konstruktivni feedback i također ih poticati da međusobno jedni drugima daju povratnu informaciju. A naravno samo evaluacija je nešto na što ih moramo također naučiti, kao i refleksija koja dolazi nakon završetka rada na projektu. Evo, kao što ste vidjeli, brojne su prednosti, od motiviranosti učenika pa sve do razvoja vještina, kritičkog mišljenja, rješavanja problema, suradničkih, komunikativnih vještina. A što biste rekli koji su nedostaci? Da li ima uopće nedostataka za projektnu nastavu? Problemsko ima, tako je, ima. Evo, ja bih mogla vama dati sad mikrofon, zar ne? Vi ste se javili. Evo, hvala. Prvi nedostatak koji mi pada na pamet je nedostatak vremena, a drugi koji mi pada na pamet je teška primjena u velikoj grupi. Mislim da na projektima radili smo većinom svi koji smo ovdje. Ono što znamo je da je lakše i možda jedino moguće raditi u nekoj grupi do možda 6-8 učenika, ali u razredu od 36 jako teško. Mislim, jedan projekt nemoguće, morali biste podijeliti i eto, to mi pada na pamet. Hvala. Pa, ovisno o projektu, možda je malo i neopremljena škola. Neke škole nisu baš opremljene sa svime. Imamo možda 10 računala u informatičkoj učionici i treba to poslagati. Hvala lijepo. Evo, slažem se apsolutno s ovim što ste rekli. Vjerujem da svi isto tako misle. Naravno, projekte ne možemo stalno provoditi jer mi imamo i sve one vremenike i sve one naše planove koje moramo, i tu je i matura državna koju moraju učenici položiti i puno činjeničnog znanja koje mogu steći, ali
Vremeno provoditi nastavu na ovaj način mislim da će se isplatiti zato što će učenici puno više naučiti jer će biti motiviraniji i uključeniji u taj rad. Evo, to bi bilo sve sada. Ja ću poslije biti još malo s vama u vezi tih društvenih medija, a sada bih... Bože, hvala lijepa Arijani. Naravno, Arijana će... S Arijanom ćete se imati prilike družiti još danas tijekom dana, a i u narednih par mjeseci. Neću vam najaviti u kojoj aktivnosti, to ćete čuti nakon druge stanke. Kolegica Sonja će nam prezentirati temu, znači popularizacija znanosti, prepreke i rješenja. Pa lijepo pozivam kolegicu Sonju da nam se pridruži. Jedna mala, evo samo digresica na početku, kad sam s kolegicom Sonjom, kad smo dogovarale temu, upravo ovaj današnji skup i ovakvo videokonferenciranje uz pomoć tehnologije također nam doprinosi popularizaciji znanosti. Mi ćemo ovakve susrete koristiti i u druge oblike videokonferenciranja i web kolaboracije, web suradnje ćemo koristiti često. Sonja, ispričavam se na minutama. Hvala lijepo. Dakle, ja sam Sonja Lušić-Radošević iz 9. gimnazije, profesorica matematike i informatike. Dakle, u samom naslovu bi još dodala ono uz pomoć tehnologije, odnosno popularizacija znanosti uz pomoć IKT-a. Kako popularizirati znanost i uopće što je popularizacija? Ovo mi se, ovaj drugi dio uz pomoć tehnologije nešto što je definitivno ono u čemu sam svakodnevno koristim. Dakle, evo ovaj slajd je nešto što me inspiriralo. To je popularizacija znanosti. Doduše, tehnologija je omogućila onima koji na završnom plenarnom predavanju CUC-a nisu mogli pratiti samo predavanje profesora doktora Puljka koji je pričao o Higgsovom bozonu. Moram priznati da je ovakav vid popularizacije ono što čovjek prenese. Ja sam i učenicima stavila sam na školske stranice link, ne bi li pogledali, neovisno o tome koliko razumiju, da osjete strast, duhovitost i mudrost koju mogu čuti u samom predavanju. U Hrvatskoj se na popularizaciji znanosti radi poprilično. Ovdje vidimo projekte, vjerojatno je dio vas sudjelovao nekim od ovih projekata. Trenutno je recimo i ovdje fali sličica Večer matematike, dakle razna otvoreni dani sveučilišta, festival znanosti koji se već 10 godina provodi u gradovima u Hrvatskoj, zatim znanstveni piknik koji je proglašen vrlo inovativnim projektom. U Poljskoj također imamo slične projekte. Zatim u tijeku je osnivanje na Zagrebačkom Velesajmu, osnivanje znanstvenog edukativno-zabavnog parka. Takav projekt se provodi u Poljskoj i kažu da je ostvario velik rezultat na promicanju i popularizaciji znanosti, pogotovo među mladom populacijom. Nadam se da će ovakvih projekata biti sve više, ali nismo uvijek tu, možda nismo dobro informirani, možda nemamo vrijeme i ne možemo biti sudionici ili barem oni koji pogledaju uživo neke od ovakvih projekata i tu nam naravno tehnologija može odlično uskočiti. Ako pogledamo u svijetu pojam STEM-a ili pojam koji je kratica za Science, Engineering, Technology and Mathematics je vrlo popularan u svijetu. Dakle, sam pojam koliko popularizirati znanost, na hrvatskom mrežnom prostoru možete jako lijepo pronaći materijale kako popularizirati znanost. Ono što nam nedostaje materijal za popularizaciju znanosti. Znači kako pomoći, pogotovo u obrazovnom svijetu, popularizirati znanost. I lijepo je čitati o tome kako se to radi, ali dakle imati gotove materijale i to je ono zapravo čime bi se ja na što ću se osvrnuti, jer dakle u svijetu znanstvenika uvijek se bojim, ovdje sigurno ima onih koji mogu puno više o samoj znanosti
ja dolazim iz prosvjete gdje zapravo oni problemi koji muče mene, muče i većinu naših kolega. Dakle, sve ovo što smo čuli, vidjeli, odlična predavanja, služe kao jedna injekcija za popularizaciju znanosti. Daju inspiraciju profesorima koji danas ne moraju o svemu znati, ali bitno je da prenesu strast i onu emociju koja zapravo potiče mlade u popularizaciji znanosti. Koje su mogućnosti tehnologije danas? Pa ja sam ih pokušala nekako razdijeliti na nekoliko segmenata. Ono što je izuzetno važno, to je informiranje i web sadržaji su odlični za informiranje. To mogu biti razni oblici informiranja. Od raznih dokumenata, brošura. Na međunarodnom mrežnom prostoru možete naći odlične online znanstvene časopise za popularizaciju za učenike nižih razreda osnovne škole, gdje im se lijepo objašnjava što, čemu, analizira vanjski svijet i točno se nalaze poveznice sa znanstvenim elementima. Zatim, multimedijalni sadržaji, dakle postoje razni edukativni dijelovi na YouTube-u. TED je također jedan od odličnih sadržaja gdje treba malo potražiti. Onaj problem koji ću kasnije naglasiti je kako pronaći pravi materijal, koji je to u moru onog što nalazimo. Dakle, ono čime će se ovaj projekt baviti, to je izrada scenarija za sate, dakle da nam se olakšaju ta naša svakodnevica od danas do sutra, kako ćemo osmisliti jedan sat. S druge strane, osim samih informacija, važni su nam alati. Postoje brojni alati koji danas su to Web 2 alati, tehnologija i alati jako brzo napreduje, sutra nas čeka nešto novo, dakle alati su sporedni. U cijeloj priči važno je da znamo kako ih upotrijebiti, tu pedagošku crtu, kako ih upotrijebiti u nastavi. Danas online možemo izvesti i brojne fokuse ako su škole loše opremljene, a pretpostavljam da imamo brojne škole koje nemaju opremljene laboratorije, možemo dakle se doskočiti sa virtualnim laboratorijima. A naravno i tu su razne aplikacije, bile one web aplikacije ili mobilne aplikacije. Evo mi u našoj školi eksperimentiramo s mobilnim aplikacijama na tabletima, ali svaki takav sat je izuzetno naporan ako želite zaista integrirati tehnologiju na pravi način. Postoji i onaj plan B, može to jednostavnije, znamo nekakve gotove sadržaje. Profesorima jezika je recimo jednostavnije, ja sam ljubomorna jer oni na nekoliko linkova imaju brojne sadržaje i naravno da su zagovornici tehnologije, tu je naša Arijana jer mi se čini da je jednostavnije. Dakle, u području STEM-a puno više se moramo potruditi, osmisliti, nije problem napraviti kviz, ali kako napraviti kvalitetan materijal iz kojeg će djeca kritičkim razmišljanjem, istraživačkim radom doći do zaključka i onda to. Neka moja iskustva pokazuju, ja volim i tehnologiju i papir i olovku, jer mi se čini da oni tom olovkom stvaraju nešto što su istražili na tehnologiji, koristeći tehnologiju. Jedna od neizbježnih stvari koje nam odnosno prekrasna mogućnost je komunikacija putem tehnologije i online edukacija. Ono što bi trebalo naglasiti učenicima koji kažu ne mogu dobiti dovoljno informacije o onom što me zanima. Mislim da to danas nije problem. Dakle, djeca mogu pronaći brojne online tečajeve, odnosno repozitorij MOOC-ova u kojima mogu istražiti neko područje koje ih zanima. Dakle, u općim gimnazijama, recimo primjer programiranja, oni bi programirali pa djeco, evo linka, odlični predavači, puno bolji predavači, to im ja, puno bolji predavači od mene, pa istražite, riješite. Dakle, evo to je jedna od mogućnosti za online edukaciju, a bez komunikacije i tog jednog timskog rada oni danas zapravo ne mogu napraviti nove proizvode, ne mogu doći do nekakvih velikih otkrića i mislim da je to ono što tehnologija evo i danas omogućava. Zatim videokonferencije, webinari, dakle sve je to ono što mislim da ovo društvo koje se ovdje nalazi i prakticira dijelom u svojoj nastavi. Projekti potiču.
nagrađuju ponekad dobrim iskustvom, nekad putovanjima, ali dakle to je jedan od poticaja, zbog toga smo i ovdje. Mi, ovaj veliki broj škola, jer svako od nas doprinese nekakvim malim kotačićem u razvoju scenarija, mislim da će hrvatski obrazovni sustav zaista biti bogatiji za jedan veliki repozitorij kvalitetnih materijala. Sad dolazi ono što smo kroz cijelo ovo vrijeme, koji su problemi u svemu ovome, u korištenju tehnologije, u istraživanju, odnosno u popularizaciji znanosti. Mislim da svi imate ovaj problem s vremenom ako pokušavate što više tehnologije implementirati u svoju nastavu. Problemi nastaju iz raznih razloga. Treba jako puno vremena izraditi svoje materijale. Ako ste se odlučili za gotove materijale, onda treba dobro istražiti kakvi su materijali, kako ih ugraditi u nastavni sat, u nastavnu jedinicu, plan, u kurikulum i tako dalje. Dakle, ako želite istražiti nove alate, morate ih isprobati kod kuće, ali morate napraviti simulaciju u školi, jer stvar može puknuti na licu mjesta. Dakle, do kraja današnjeg dana sigurno ćemo imati primjer kako to izgleda. Ono što nam troši vrijeme, to su razni projekti kojima se bavimo, ali iz tih projekata dobivamo veliko iskustvo, a vrijeme nam trebamo i gomilu vremena za komunikaciju s kolegama. To u svakom slučaju je korisno, ali komunikaciju s učenicima koja je njima jako potrebna. Dakle, komunikacija mailom, komunikacija društvenim mrežama. Za sve to treba vrijeme koje je naravno iznad našeg radnog vremena. Ono što je problem, a to je podrška znanstvena, pedagoška, tehnička, a i ona podrška ljudska. Jel? Neki od nas smo svjedoci da nas podupiru zbornice i kolege, a mislim da ima i onih profesora koji nemaju tako lijepo i ugodno okruženje za svoj rad i napredak i misle joj šta je tebi, zašto se ti time zamaraš, trošiš svoje dragocjeno vrijeme. Još jedan od problema je tko to nama vrednuje. Dakle, da li na račun onog što smo uložili u razvoj i popularizaciju znanosti uz pomoć tehnologije koja traži puno vremena, da li smo rasterećeni iz nekih drugih obaveza, da li imamo mogućnost napredovanja, a i ono što je važno u svijetu izvan obrazovnog, a to je nagrađivanje. U obrazovnom sustavu nagrađivanje u materijalnom smislu je onako, ne dira se, jel? Nemojte nas to pitati. Dakle, sustav se ne može mijenjati na temelju ljubavi, entuzijazma i volonterskog pristupa. Ako želimo temeljito mijenjati sustav, treba se regrutirati onaj broj učitelja, nastavnika i profesora koji to žele, i adekvatno se nagraditi njihov rad i njihova volja i želja. Prijedlozi. Ja sam tu nešto napisala. Ja bi sada molila vas da se priključite na stranicu, ne znam koliko vam je link vidljiv. Otvorila sam jednu virtualnu sobu u kojoj ćete nam napisati što vi mislite kako se mogu riješiti ovi problemi koje uviđamo u popularizaciji znanosti uz pomoć tehnologije u svakodnevnom radu. Dakle, adresa je aures sa 2s.org. Evo, ja ću otvoriti virtualnu sobu. Budem ja. Ja ću još vratiti jednom adresu, možda sam je malo nespretno niže stavila. Dakle, aures.org i drugi način, možda sam malo oprtljavo, to nisam skraćivala jer je već dosta kratka adresa, upišite aures sa 2s.lss.hr. Virtualna soba u koju trebate ući je 9740. Znači auress.lss.hr.
Na desno se nalazi ikona za ulaz učenika, odnosno onih koji će glasovati ili pisati svoje komentare. Dakle, trebao bi vam se otvoriti stranica sa gumbićima A i B i sa jednim bijelim okvirom. U taj okvir tekstualni upišite svoj prijedlog kako riješiti probleme koje nailazite u svakodnevnom radu u korištenju tehnologije u svojoj nastavi. Za one koji nisu uspjeli vidjeti, Aures ima više načina za ulazak u sobu, čini mi se da nisam nakon Arijane, dakle da sam mogla to elegantnije izvesti. aures.org/s/upitnik 9, onda ste direktno u sobi. Znači postoje dva načina da dođete do Auresa i uđete u sobu ili direktno da uđete u... Jeste uspjeli? Dobro. Evo, tako je, treba eksperimentirati, to je ono što traži puno vremena i vjerojatno većina vas istražuje i svakodnevno eksperimentira. Možda imamo problema sa ulaskom u virtualnu sobu, ako ne, ako je to sve što smo dobili za sada, soba je otvorena, znači adresa i način na koji možete jednostavnije ući, aures.lss.hr, soba 9740. Ono što je zgodno, evo usput, s obzirom da koristimo tehnologiju, ovo je jedan od hrvatskih alata za brzinsko glasovanje, tako da učenicima možete koristeći mobitel omogućiti da moderiraju i odlučuju što bi radili u datom trenutku i što im se čini da je dobro. Možete napraviti kratko ponavljanje gradiva s pitanjima višestrukog izbora gdje oni mogu na brzinu odlučiti što je odgovor A, B, C ili već u ovisnosti koliko opcija ponudite. Jedan od problema, tako je, ja sam se ovdje osvrnula na onaj ljudski potencijal, odnosno na nas, jer učionice ne možemo opremiti mi. Problemi hrvatskih škola su svima dobro poznati. Dakle, ono za početak bi trebalo barem svakoj školi dati nekakav osnovni tehnološki potencijal, a to je projektori i prijenosna računala u svim učionicama. Evo, pokušati hrabro pomalo primjenjivati IKT tehnologije, pa će prepoznati djeca i ostali kolege. Tako je, uvijek će biti tromih ljudi koji ne žele promjene, slažem se u potpunosti. Sad pitanje je koliko vremena čovjeku treba da se umori. Tu se postavlja. Znači ovdje ima mladih, novih snaga, oni koji godinama već to rade ponekad se pomalo i umore, međutim prekrasno je vidjeti djecu koja s veseljem napreduju u korištenju tehnologija, koje nas podržavaju i vide da i mi uživamo u tome. Tako je, ne treba se plašiti neuspjeha. Evo vidim da ste uspjeli doći do sobice, put je bio malo teži. Evo ga, ja sam zapravo potakla i otvorila neka pitanja. Molila bi sad, ako još netko želi postaviti neko pitanje, da zajednički prokomentiramo kako bi možda mogli lakše realizirati nastavu uz pomoć tehnologije u svakodnevnom radu, a naročito i u ovom našem projektu. Evo može i Arijana, dakle mi smo zamislili sad ako ima pitanja, tu smo, postavite, mi koristimo svakodnevnu tehnologiju, koristimo tu našu pametnu učionicu, pametnu s obzirom da imamo tablete 1:1 za učenike. Takva nastava troši puno energije, imamo odličnu potporu i to je onaj bitan element, odličnu potporu zbornice i nove snage koje zapravo svakodnevno žele još
tu se postavlja pitanje kako se to u budućnosti planira. Zapravo svaka škola bi trebala imati nekog moderatora, nekoga ko će osigurati novim snagama da uđu u nove projekte, u nove u nove izazove u izvođenju nastavnih jedinica. Evo, mislim da nema pitanja, to bi bilo sve od mene. Hvala. Hvala najljepša, Sonja. Nismo uključivali druge lokacije, isključivo ste nam se obraćali online putem pisanja. Pozivam lokacije, sve naše ostale da se hrabro jave. Nemojte se ustručavati, Zagreb nije centralna lokacija, samo nas je ovdje nešto malo više predavača nego na drugim lokacijama. Pa recite mi, moje kolegice i kolege, Šećerana na primjer, što vi mislite o ovom području, ovoj problematici što su pokrenule kolegica Rijana i Sonja? Jeste li možda nešto komentirali interno, ako bi željeli podijeliti sa svima nama? Evo, za sada nema reakcija, Renata. Dobro, svima je sve jasno, znači nema pitanja. Ja ću vas samo malo još ohrabriti. Kolegica Sonja je rekla, ova ljudska potpora i tehnička potpora i potpora u svakom smislu i menadžerska potpora. Mi ćemo, reći ću vam i na kraju današnjeg druženja, ali evo i sada je prilika. Vi svi koji ste ušli u ovaj paket VP6, vi ste naši ambasadori, evo takav izraz su baš koristili evropski lideri ovog projekta. Vaših 11 škola, vi ćete dobivati od Carneta najveću moguću potporu koju mi možemo pružiti. Mi želimo, osim što imamo i neku projektnu obvezu, posjećivati vas često i u vašim prostorima i na nastavi, tako da svi oni koji se sada možda ustručavaju, možda je mnogima, kažem, ovo prvi susret videokonferencijski, pa vam je malo onako neljudsko ovakvo komuniciranje, ali češće ćemo se mi družiti. Ako neko i ne želi ovako javno, nemojte se brinuti da ćete ostati uskraćeni do kraja projekta za potporu i pomoć. Mi ćemo vas često fizički posjećivati, a ponekad i virtualno. Ok, ima li još nekih možda prijedloga, osim pitanja, prije nego što bude poslužena kava, Arijana? Dobro. Može, evo kolegica Aleksandra, izvolite. Hvala. Ja bih se samo nadovezala vezano za ambasador, odnosno nositelje promjena, kako smo zvali nastavnike koji su bili ti koji će nas uvesti u principu u školu i učiniti tu školu jednu od ovih 313 škola. Obzirom na Open Discovery Space projekt koji je, ajmo reći, vrlo sličan ovom projektu, imamo već iskustvo da se upravo za te nositelje promjena, ambasadore, organiziraju radionice na temu primjene tehnologije, na temu raznih vještina pedagoških, kako tu tehnologiju implementirati u nastavu. Tako da očekujte, dakle, vi koji ste naši nositelji promjena, da ćemo se družiti i vidjeti na takvim nekakvim radionicama. Evo, samo toliko sam htjela još nadovezati. Evo, hvala. Hvala najljepša. Pozivam sve lokacije da se malo odmore. Znači, prva stanka počinje upravo sada i krećemo s radom u 11 sati 50 minuta, znači 20 minuta. Poklonile su kolegice 5 minuta za stanku. Hvala, pozdrav svima privremeno.